Bersyukur nakaslem jong unong san hima. Kilong kami ki badai ki nong hikai kontrak batang batangi ke jingya ki hab ban sha eu slap barkal air haba ki thia Ahmad Umar dur jong kyang nang ba ubadan ha persha ke civil hospital Shillong nak benta bandawana ke sarkar bantung kambiang yaki hadian bigla sha be kam kini ki nong hikai ki dei badan ha kalama ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association ki badang batangi ke jingya ki na do ka nyotrek unai lor arajar arpuar ka badang yad hado menta Namar ka sarkar kamshim na ngap iga jingdawa ka jongki kumta khanang banum pendukut ya ka jingki kila pya no de ki district bakin shong yaki Ahmad Umar kyang nang ba bat menta ka tayo ki de gino hikai na Southwest Khasi Hills district ki barang shong jingki bet hadu bandakut ka jingile Teng jonga kadai ban habok lang sengdian siong asa ke po senong bulan na po Southwest District Ki lalu mana pisang kena kerja ki. iya kene ke jing yaki na kaleng jing untuk asosiasi ni barak kuing la sedang menjiki na doka nyau tarik jono bai so tempat kene sinam meminta Sementara ngai ka kendiat ngut ki sebatai lapla mut sangeno kerja ki ne kadau ko pelong bangin don lihat kene ke jaka kadau pelong nomor bayar mentah ini lah pihak district wise sebab ini kawai ke district ini lah pihak rutin bahkan long ku laisi sausi ke district tementang dan ane nakaliang jangi kum ke Southwest district ke tangkatahi ba kaningut ni lepoy dan kaki inti bagi ada sampai nomor ba kidan ki jingnya tengku hang neang tai kidan ki kato kene para nang kai jangi na kadau ki sistem ki jimpang bapan ki lese kalang nakaliang jongki perkidan ru nakaliang jongki bahaying basem te tim semla tim baneda kan lemah ni por jong district wise district Southwest dan kenangut kini ka. nakaliang jangi jongki nakaliang ke Southwest district kamut mensuang dan sispa sangut kinang kai mrei kidan kinang kai ki bala pas no mensua ke emtet bat layo ya kena kambat kidan ru kita tahu kena kinang kai ki ba layo no da ki we ki kampe anu menta kemudian dan setang ke bandru kau ar ngut Jadi pak ngut metang kita kendiat yong mene bakim tip na bakim wan na bakim tresu ban wat kapur tresu ban terlangut pina kuno menta te kajing pentip na kaliang jong kinang kam te kila pentip lo dia barok he mrei kumbang laong mene Ahmad ba kajing wan poi jangi hang ne kam de hajing sisa ngindai tangkat ne kene kerja ki jong pi pria district gumne ya lakut kene kan ki district kin sangeno ne pano siyeng ne nang biang ne ki ketkum ka jiral meeting bangi la penlong menien ka arpo sau tarik kemut bangi larai baik ba wat na kaliang jong itung si nang ikai nang ni sekmat wana dang ila pemput no ya kene ka district wa bangi ya cumi district wise ni nilarai baik bangin om sange nang ni sekmat rein how to win pat kilat lempi ba yin tur sekmat baik kan ba ka sarkar kampat singap ya ka right ya ka jingdawa ka jongi kumpi nang ikai ki ba la sya iben kumne kemut ba ginang yitur baik sekmat om sange setia mentah pi kiang ne ni stop ujur ba pilek no da sabba ya kaba ni kemungkinan kai ya mentah kumbang isem kijing kijing sistem kijing jar ni mat kijing duk kijing betul kijing kan ni mat kijing ke baharukom te kumbang ni mat kita kijing hala kijong ki isem hala kisinong ki kau adin baka sarkar kala penduk no kam kijam kijong ni dia no uslap upiale in ten ayu ke ni haban rai ni rai bet bangin sya barang ni sya bet ne kat ba ke sarkar kampat patiaw ya mereka jinget ki ke jeni sarkar kabakadu karan kumno ya pi las bapi kau sarkar cumi star ukuran kumno ya pi
ia haduk mentah kemut nak kalian ke jongi nyim sempat yo respon sorka Bakar keluar kumno last kopi yo jitip. Ka keluar. Kejintip ke bang iyo lengba ki newspaper kemut nak kalian jong usar prestu nukang ba nge timla syuk ban le ndre kekum ke jing ke jongi kemut ba ka sorkar te kalak hi ban le nak kita jongi ladaka kadang kamuan. Kan jikermen baik kan bahkan lah. Ya kata ni karahaduk kena khidmat ni dangdan kita ke jing kermen. Nomor ba kum ki breu ni em ha kesor ni em hang nari India nilong kari ke basun syar paj ba. Tena kata kedau kemut ba ke jing kermen ki aidan hiap teng jeni. Yang baru ni kai kita kumba kan uspak mut. Apo ka Ni kembali government apo bawa. ka Meklea Government Association kemut mentang dan pra kumba praspa angut Bangun dia. Mungkin abad ya kan ya kejeki. Ya chong bejang ni mo. Duk benda. Ni tingil arai bang ini syong bej hang ni karahaduk ba ke sorkar kenda sengap tenya ke jing dawa jengi. Kini ki long kemi pat yang iki kah ni. Kata nak jikta ya ki hapcha ni. Kajing kita ti kadon bej ki ye khamtam ye kilong kemi hajing sisa kiladon ki kidon kilong kemi ki badon kelung ki bad menta kidang don apeng kajing sistem kajing ar na ong ba kidang menta mo kidang armet lan ki Dan kah long dang hak kelung dang yo kelung dang sipang kajing sistem hi kidan bej ha kajing sisa teng jumpai jongale ngal isu ya ki rei namar teman sim kajing sofya kajong ki ya ki gam baki dia ka kam baki la du no tikimban segen bakin darangkan lembat ni kami ke forum mentah namar ka mensim jong kajing sofya kajong ki kijing bang ya kendu hakisnong kitau haki kisem hakam tam haka im lang ka salang kemut ba ya kita ki ibarat bun nak long ki jong ki kim sim ken entah kan yang kam. Kabam mana bai bam ki bam hi na. Ya kabam te omdan ki ba ai mano ndre ihap pan ya wat hi kilat nang ne nang tai ka bayo Pityang ni, pilihannya don beri gumne bayar bayang kesata kapoi kendiat. Pidi nuhi kai mentap kendiat hamadan. Kibru gel tisu sedang kipai jepi dan jadi selerain. Kajing le ran te hawai pa we bru le se kandan hi karena kata ka kedan kum kinam kai school ma ka ba ngilaban ong baka society pun sen kala respect hayangi hakayat hakayang hakakren ka khana nang ta bun sen hakajing long bru ni hikai na akwar ka babha bakin inti bru ti blay bakin yaj haklenti ka badai tina kalyang jongi kum kinong kai kata kajing le ran tingi don bet nrei haba nga mut pan ang bahaba ki yin kisem ki jongi ki kerduk bat bun ki yin kisem khamtam kito ki balap ki sistem ki jenjar kila habandu na war ki baying ki basem tang nakadaw ka jing lengkot tang nakadaw bang yim don pisa syu wat tang ban sumare ki te kamut ba nyim ban se ken ban om ken ye kita ki baro ni haban wan walang don apeng ki jing apeng ka jing sngo le ran ki bajur yim ban se ken ban ken te. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.